latovi usko. Neka se pripreme četvrtfinalni parovi kategorije do 82. Uroš Jurišić, Bruno Alić, Filip Čulić, Goran Žižan, Mario Mutanac, Marin Živić, Uroš Damanović, Josko Plešan. To. Bravo. Gore. To, side, koljeno unutra tamo, koljeno unutra. Desno koljeno unutra. Drži ga dole. Ajde, pomogni si s levom nogom. To. Držimo glavu, to. To! Bravo! Drži! Ruke mu izbaci, ajde, ruke mu izbaci. Još 40 sekundi, Veki. Skači po desnoj nogi, skači po njoj. Ajmo, 20 sekundi još imaš. Pazi, latovi usko. 10 sekundi. 10, ajmo. Bravo, gotovo. Evo te, Veki pravi fajter. Bravo!